من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لو فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تأكلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتعوذ بالله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum illa wahidun la ilaha illa huwar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yaqudu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli afdhala sholati 'ala ashabi makhluqatika habibillah Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa rafa'na an zikril kalghafilun. Allahumma sholli afdhala sholati 'ala asadi makhluqatika habibillah Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi
ذا كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورفعن عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورفعن عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خير البيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca kalau ada fadilah pahalanya kita hadiah khususan kepada ibu kita, wak kita, bibi kita tercinta Samiah binti Marjunga kirami syai'un ilaihumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an syadatin ashabi sayyidina rasulil ajmain. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'timah wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azima sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil sawma Qur'anil azim wa ma khalalna wa ma sabaqna wa ma istaghfarna wa ma salina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan samila ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwalihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sahada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal aminin wal musannifin wal mukhlisin wa jamil mujahidin fisabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Qadir Jilani summa ilayya ahlil qubur minal muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat min masyarika alil magharibiha bariha wa bariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajadana wa jalatina wa ila khususun ila arwahi samiyah binti marjuga wa nitabahuna bisabihi adliha Allahumma firlaha warhamha wa biha wa furaha wa akrim nuzullaha ya Allah wa wasil maqallaha wa sulha bima wasal wal barad wa naqihu min al-khataya kama yunaka sabul abyadu binad danas abil khalmin dariha wa khairan min ahliha wa zawjan min zawjiha Allahumma fil khayla wa maitina wa zurina wa akamina wa zakrina wa unsana Allahumma man faitaha min ma tawaffaha ala islam wa man tawaffaha min ma tawaffaha ala iman ya Allah ya Rahman ya Rahim dengan segala kerendahan dan kelemahan dengan segala ketiada berdaya dan ketiada mampuan izinkanlah kami ya Allah para jamaah yang hadir di sini untuk berdoa dan bermunajat kepadamu ya Rabb ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah segala dosa-dosa almarhumah ya Allah terimalah segala amal ibadahnya ya Allah lancarkanlah lisan almarhumah untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan malaikatmu ya Rabb ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Ghafur ya Azizul Jabbar Mutakabir ya Malikul Qudusus Salam ya Malikul Qudusus Salam ya Malikul Qudusus Salam jadikanlah ya Allah alam kuburnya taman-taman surgamu ya Allah dan jadikanlah almarhumah termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang akan menempati surgamu ya Allah yang akan menempati jannahmu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkanlah dan jawablah segala doa-doa kami kabulkanlah dan jawablah segala doa-doa kami kabulkanlah dan jawablah segala doa-doa kami ya Rabb Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.